10-letna Duha je pred 2 letoma s svojo družino iz Sirije zbežala v Turčijo. Namesto da bi hodila v šolo, zdaj dela v šivalnici. Vsak dan. أنا بكنس وبنظف الخيطان من الشغل كل يوم بساعدهم في تنظيف وأخوتي إذا قالوا لي شي بدهم بسوي لهم قهوة وشاي. Delo ni lahko, še bolj naporno pa je, ker si je Duha v padcu zlomila roko. V šivalnici dela tudi njen 12-letni brat Tarek, ki ne šiva, ampak lika. Tudi številni drugi sirski otroci ne hodijo, saj so šole v Turčiji prepolne, poleg tega pa ne razumejo jezika. Številne človekoljubne organizacije si prizadevajo, da bi sirski otroci spet lahko obiskovali pouk, kar si želijo tudi otroci sami. أدرس وأصير ممثل. هلا ما في سوريا ولا في دراسة ما في شيء. Želijo si, da bi se vojna čim prej končala. Tako bi se lahko vrnili v Sirijo, nadaljevali šolanje in morda uresničili svoje sanje.